musibire kurungi nuko tuija aha program yite byamagara nkabutosha umuherezano cyo butungi charity kandi umwabazi yo gutwataya isa Dr. Philip Besije ogone nutritionist abukwatena nebyendya ahabwa amagara gate akabikugukamu kandi narugomba shemeza amagara aho murembo rwambarra ahansaha umurikaceka wena mwabazi yo gunsa kubantu tureba abukwatena na omugasho gwa maize butosha ko kudiroting unywa maize diroting unywa maize gatakumaro tuzengeramo ngwa maize so ntwenda kumanya amaizaga nagija gatwera ryari nagayamba cyo mebere yitu nagwanyuma twase kumanya okugari ago mugasho abakutosi yo program eji nabakazire health products ibyo kunywa byabo binje mbokorise kandi umanya benefits zabyo mwenti nkwenda ngo ogumeno kimanya wenka agambira marana agambira mutahi wawe nabakorese cyo kunywa ecyakazire biryo maduka gono mwihanga kandi nibigura ka sente karinganire mbwenu tutarukushisha bwire reka twakire Dr. nagwanyuma turebe amazing Dr. twakwakira mwe bari kushangwa yego tweyanjurire abari kutureba nagwanyuma tuzaye aha mugashogwa amazing ndi Philip Besije kandi nikora na shemeza amagara Health Information Center muri Mbarara korabera byo kurya muri mugwiti no kwegisa abantu kubashimira kubane barya nibanywa nibazana semibiri kandi nibajane bitekateka bishorongere amina bweni yeshonga habwenzi nitutokutire mu Besije kumwana wijaho abantu kabashomesa bweni twashuma ahamezi na no mugashogwago ahabwa abantu amazing n'ikintu kikuru umunonga konka ikindi kutira kureba abantu batari kutama amani kandi kuri kuza kureba mizo kugakozire gakozirwe mike ebiri umwika gumwe no gwa oxygen uguye guina akacuika kama kandi uguni no gwa hydrogen ubucuika bubiri okay ku ejo mike iri kweterana amizi gakorwa so hydrogen 2 oxygen 1 kandi kuri kuzaho mu kitabi kiri kwera echa bible atiyo ushanga ngo nenzi iri kuza kwanga kagariho aho kwani cyandikirwe ngo umwoyo wa ruhanga kanazerera higuru ya mizi kandi ucaza umunsi ushanga insi irgibicweka nishanju arigana amezi ucaza mu mubiri bw'umuntu nibicweka nshanju na bitana arigana yes okay ucaza umushagama nibicweka kinana na bitana arigana amezi shija ucaza mu bwonko nibicweka kinana na bitana arigana amezi wazo mu kitigu rwinjirana na bitanu okay hatu ijo shanga ngo kitigu is river yes abanyankuru ni bacete kine kandi ko kuza kureba tine kintu umusomo kiri kubasa gukora kitakoze isemizi wansaga mukace ombwonko it is which percentage kinana na itanu arigana so ahinje na cyane itanu na numushagama kinana ni itanu okay ko kuza kurebera amagara gijira mezi amagara gijira mezi kandi tine kiri kubasa gukora mezi gatari kandi ucija washanga ngo umuntu nayetenga kwisya nabona isyo mwisigwa oxygen uburi ku leta mani kongo shanga ngo kenji ugwa hydrogen ngo tuguri kugambwa nagwente gwetenga nkitwe munonga bwo kuba gwe bwa gutariho uburufu bwo kubiri ni burgombiri tuburarugemo okay ntabwo yaco amazing gariho ngo tugakoze se kandi amizi ko uri kuba uriyo n'isinki uriyo nareba buri shahano kozesa igirasemo y'amezi kandi ujata njinyo adeni nshohoza ninda umubiri kapije buri muntu we no warinze imyaka 20 yes n'ibigirikani bibiri by'amezi mu mubiri timuranga naturally
ritana n'ibiri umutazini burire kandi uko ziri kubona zikora ko uri kwisya uri kugaruza heru amigona amezi watutuka agona amezi washesha agona amezi waza mu choroni agona amezi akanwa tikoma agona amezi amesho tigoma agona amezi kuri kuza kugapima no kurisigira simwe burisha kumva kugishoboza okugishoboza burire ubu nisya nashohoza washohoza ubu natutuka nashohoza ubu narra nashohoza niko okay azoshanga ngo ahamezi gashohorera ni gabagine kigashoza nakuri kurira ariho cyo uri kubona ushoboze kiri kuba kitari kwitinga mu mubiri okay so ni kinyambo kushohoza waste products yes okay kunga tujushanga ngo habwo kuba umuntu utari kumanya ko ashemire kuba nanywa mizi no mugashogwa mizi tari kugumanya arinda ngo umubiri gwe gubanze guhamurabura mizi kugatari kandi bumwe na bumwe ujushanga ngo nakwari kuba yazirenke iriho akwatanke kirigirasi ya mizi ajigotomera mu ndigumajiho yarari yachi kandi bari yabiriroho kandi hatabwenje nindi ndebide abonye takutamuna nkagotomera nkaruhuka ho ngamango atecho cyaho kungati umubiri gwakurabura mu ndigume ni gumane kurabura wariba ngo wagirire umunyu ngo waciriza umubiri kunga kana tucija washanga ngo ahubwo kuba umubiri ni gwetenga amezi n'imikorere y'umubiri ne hagama hakora ya mezi aho turi kurebera ngo amezi tobwine n'ahantu henshi icyo kubanza nka wahuri ntagagira kandi twareba ngo naturally umubiri gwina amezi garukwinga n'ebidomora bibiri kunkwine kugakozesa okay ni ncendeza ho sonyine kwa ningarura wine kugakozesa kandi wine kugagaruza okay no nko kuri kuba navuge motoka ariho bwira urika akatara kakaka Petero ni bitaka hoiro kakazo mu red kunkano no rabuka ngo nantatiri mu ndara na yemerera yego so no mbiri nagwe gwine nko kuguriguma ni gukuhabura kunkati cyaburije kushanga ngo umuntu nakitamwe amani ukugira ngo umubiri gwangambire rekanye kandi hatabwo kuba shagama mu misyo ibiceka by'umubiri byona ni byetenga amezi gukora ujo shanga ngo iki turi kwetenga umubira hamuheru namani yes ahubwo atine cyoka combiri kirakuri kitine amani kandi ucaza kure nko kumbiri guri gukora ushanga ngo bwonko nibwo buri kutegeka buri cyoka cona cyo mubiri n'imikorere y'umubiri ubwonko nibwo buri kuba bwategeka yego hatu ujo shanga ngo kuri kubutine mwisi gwa oxygen amani turi kuja kugakora kuri kuba nuyetenga amani kenji ntukira kurebera umuswari ngo nyiri kuturetera amani kunga swari no tiri kubasa kora mizi gatari kandi na kuri kuzo mu bimera ibimera nibikozesa amazing na carbon dioxide gukora carbohydrate kubika mu amashanyarazi agari kuruga yizo yego ijo carbohydrate niyo turi kurye kahinduka swari iri kuzo mushagama itagagira umuntu y'ubutafari kutereza gomana kuza kureba ubwonko ninkakiremwe n'strike okay tikine shunguine kilo zingaye ubwonko ninkakiremwe n'strike burire aza waza kureba average ninka 2% y'umubiri konka kuza kureba mani agari kozesa ubwonko nibicweka 26 n'ubucweka mukaga rigana yamana gari gukorerwa mu mubiri ngatora pata mpango kandi buri mana gari gukorwa nigakorerwa mu nda y'ubutafari indeed nabwo eco amazing kucweka nisaga kazo mu mpanga hakaruga yeco ikiratwaraga umushanyarazi mu nda y'ubutafari gakatwaraga mezi ubutafari ubwonko okubasa kugira ngo ubwonko bukore kandi eco kuri kubota kikozire ukashanga ngo mize gari kwetengwa umubwonko bwacinderaho nka 2% aho huri kutanika kuburabura
urawazenjera nuba nk'empuje mpurire kandi iki n'ubu kirabe kiri kubaho abantu benshi t'abantu benshi bari kutwaramo nk'ikintu cya leta kuko ibura ry'amezi ndabura kuconnectinga abo kuba tindi kumenya wabarabiruri n'umuntu ukamubuza ngo izina ryawe ryoha kandi akashobora kubuza ati nyowe kabaro binji shabo hata unchi banchi kwereka ngo amezi ni maco mu mutwe ego ntabwo yake enkora y'umutwe tine bwira nko kubucemerera nibanza yakwata mu yayebuze bindi binja bana kumanya ningo bundi atakuze munyo oleba yatwara ubwira ari kuteka teka izina rye niriyo ariyo narisikana kikuja mutari kuri manya kunka mizi kugari kubagari mace mu mutwe okukwata tikuri kwangu aze ninye nabwo ico kirebere nko mu bana bishomero baba turi mu kirasi bari kushoma kunka batari kunywa amezi nabwo ico buri muntu we nashimire kubona amangu amazing getting nko muri buri ciceka cyo mbiri kandi iki ubwonko buri kosa mununga kukiza n'ikindi kintu cyona na mezi 85%. Kunka kandi abwo kushanga ngo umuntu tari kunywa amezi kiri kumara uje ushanga ngo kwari kuba nayetenga ico kukozesa akora ico umubiri guri gukora gutaburize ahubwo amezi kugari kuba gatariho umubiri kandi gwenda kwiyambisa sukari kugira ngo ubwonko bukore munonga haza ningira warakirebire umuntu kushanga ngo yabura amani tigabamo hato mwabwo kununkirira amezi akakununkira ico kintu kirimo kari kunurira yaronda juice niyera mu mariryiho niyera muherezo twanijuba kunka kirese go kushanga ngo amezi gutari kuganya yego nabwo yaco umuntu wenda shimire kubona amanya ngo ubwonko bwo buri kuteje ko mubiri bwina amezi gari kwikebicuka 85 harigana kandi agumizi twe n'ubujinanzi bwo gugumana tureba ngo bwagumaga ry'ibicuka 85 harigana kandi cyo kukikora gikwata mizo kagagotomera wine kumanya ngo namezi kugari kuza kubaniga kuri mu mubiri gine kigasindika gukora kugakora ice cyo mugasho kubasisa umubiri kubasa gukozesa kandi n'ibyarwo mu gakozesa hakarugamo ibyashora kurwa umubiri so gine kutambura mu buteka kutarukuhayo bohayo gine kutambura mu buteka ginde kutambira mu kipeme cyicire ubwo bwenje ubwo no buryo mu no ndakukorera ibyo kugira ngo onyobugiko biro mukashesho mwihangwana no mwazishi rero mbanemanye ngo napima abo kuba hati echipa yanje njiji mazima kunaza kunywaho ukunanywaho bunani intandika twe kunywaho kunani inkurata hata bunanywaho baza kwa nanywa kakajiko kakunda garike nanywaho ati njana nyobugiko nkabushatu hato bwo kipimo cyangwa nchibasa kuba kitakugwa konka nakuri kubanonyo umubiri gugwe kandi gukwereka ngo azagwa isikani gamara okay konka tichaburije kushanga umuntu naburikiza umubiri abwo kubire no guhurikiza ukabire no mango ubu wisiki rugaruza hera mizi gashobo yego kandi okututuka kutemba uri kwenda kuchika kasaro ndendeberwamo ati hengaro yeye seconds 30 nuza kusiga hamezi cyukuzana na hasi munaye na restaurant ikiri kumensa buri cyuka 10 kinamizi gari kucishohoramo nabwo yaco ugumano shomaho tukene ubona ugaruzago agani gashohora kandi gatekwa kushohora konkati ko uri kushanga ngo iwe tiwanywa amezi kandi umugini kugenda hati nketute yo kubirine shohora irekeraho kushohora umukipimo cyayo haza ari abantu bari kugira ngo buti batutuka naza kuba kwijusiya uko no kutanywa amezi tera umuntu atari kututuka okay ushanga umuntu ngwe tari kusheshashesha buri muntu uri kunywa amezi kunja shemire kubona ashesho mu rundi gumwe buri dakika 5
wanonywa amezi kurunje so omubiri gwe gwine nko kuguri kubasa kukura so nasheshe mirundi biro mwizoba riyare nimba nyomere ntace inchibanchi mayisa ngo nagomeza gashohora aguwashoboza umunkari gani gatekwa kushobora kuba urufo bwashobora n'ugeje umunkari kunuje ngo bwagumwe mu mubiri ukabire no bakubi ntabwo eco agomezi okugapima no kureba ngo buri shaha wamare grasi ya mezi tikujigotomera umurundi gumwe no kujinyomporampora kandi okeyijusya ngo agomezi kugari kuza gukora nigabani getinga emyonyo iyo gasindika mu mubiri gukora aho kwa miza gataka ikiri mu mubiri togeye kandi ko ruganywa gije gazo munda gazo mushagama kunkagari kwerekeje kuzo mu mubiri emyonye jo neruga umubyo kurya ebyemboga z'amababi no mu bijuma haza ko uri kuba urunzira ibijuma biri kuba byezireka hati iki abantu binji batari kutamamani kumanya ibyo kurya biri kuba byezire hati binamezi garinganire abwe mbera yense yibwira munengashi waza kureba environment irimo yaba ni mushana yaba ni njura byo nibiba binamizi gukubiseho umurye jombera kandi we mbera niyo rimo nabwo ico kuri kuba no birya bikuyamba kubasa kuringaniza miza gari kwitengwa umubiri nko kugaringanira mu gico cimera kugira ngo haturiyo mu season y'emiyembe hati miyembe niba ni kuyamba munonga okukiza okuwo kubasa kurunda umuyembe jinja kuno y'emiyembe tezi so tukagezere na season tukagirire munonga owe yo mu season ya munonga okay hati eco kije kikuyamba okwetantera ubumanyiso uburi kubane ukwereka ngo turi kunywa amezi ko kushanga ngo akanwa ni koma ubwo nanisha bangu twije tubugambe bwonka tutakabujwanze na nemagasho rero tukabura kubumara yeje hati washanga ngo akanwa ni koma kandi akanwa niko kari kurya hati hatari mu mizi byo kurya byo nkati biri kuza no kukunurira ntabwo eco umwese nubasa kugendana nebyo ibiri kwereka ngo haza mizi gino mugasho yes ndiyo ni ndiyo nkaka muhogo nkaka ko nkamama mukanwa hona ni puraka takugenda ka kuma kare turi kureba nkanka muhogo kwedyo rusano toshemiri kuba nugiye ngo tiyabobera ushimira kuba n'amacwante gari kumara ukubasa kujibobeza konka bwo kutamya mizi umuntu narya muhogo gikurasa mizi immediately hazaho ufungure mpezi izokubirinzi kuyamba kunozwe ejo muhogo umukanwa kandi ejo muhogo iyekorire cye kiri kuza kwereza amani konka wafungure mpezi zokubirinzi nizatagura ubwo bushanduko bubikire sukari iri kuza kwereza amani umuhogo oija ujimira itanogire aguko wajwanjirana na mezi nempezi ziriya wazifungura so kuza kutunga kiri kumara nimba ndire bishate nkamushanju bya muhogo mbone mpsike ece nabari nyenda kwihaba nico kibirire iki kirunje umuntu kumangu wabanoza kudiyo kumangunoza kudiya kashaha mukaga shayitanu uyinywere grasi ya mezi an hour before hata mezi go bwite bikanise ngero ndebe muhanda yaho nico kibe kigendererwa ngo ganywe kare otakarire ohibuza atsimbwe nubwo kunaganywa bijwanjire kantine cyo nabo kandi hati yakora ushanga ngo amezi togine unka turi kumangu togine kandi turi kumenya ubumwisi bwo kwereka ngo amezi tigariho turi kuja kuganya kungati yankici cyo kurya muhogo kwara wayinda kutamwa amizi ngabo kuba wahora yayomya nakano kimweza mu mukano amizi gagatari wotagatire mukarega kacitegereza turya hamwe gasho ya mezi so nagatuyambo kwakire byo kurya bakagajwanzi yaje bikoroba empeze zija muzikagenda je nko kuziri zikahikomunda zikakora iki bikwazwa hati ti wabimira nabimira kare byahiko mu mpindura kandi nangwe bitaka ikiri mu mpindura ni rabaha mu miro azumira rwo gushimira kugenda ni gubisindika
akabubi akarya mu biro kaba korobi kandi ni koroba kaba kinagomezi kunkati yacayika umumpindura ushanga hariyo uko impindura iyetebekanise azina kabubi akarya higuru yebindi ari ikindi cweke kirya hansi yako kabubi ikiri kubancereza ibyo ibiri kuyamba impindura gukora ko gamba kabubi ndebe ikitondoro cyenkoko wachara motikabira kariya kutubombora hamututiti rero ahansi ye yako kabubi akarimu ibiri kuretera umubiri gw'impindura gukora hije habayo ikicweka ikirimu umwonyo sodium bicarbonate hato cija umumpindura yo yonyine ushanga hariyo acid iri kuza kunozya inyombeka mubiri citric acid gastric juice zezo mpaho kuziri kuba nizatagura ikikombe ko mubiri zinemo kiri acid munonga kuwo kuciyayo kacitaha mubiri ni gusya ukahire buzo konka hati ako kabubi akari kweruka yahiguru niko kari kurabwamo ejo myonyo hamwe n'ubundi bucweka bwo mubiri uburi kuyamba kureba ngo ikiri gukorwa cyakorwa konka hati nkejo sodium bicarbonate neba negenderera gufungura ejo acid kugira ngo iringanire iri gukora umurimo we konka ko kababa karya higuru karya bicweka 98 harigana amizi hazanyo tinka ganwire kandi ko uri kuba utakoze ireco yes hati ijo shanga ngo ya acid atari cyo kugifungura hategumane yose ya fire nko kweri already kuko wagamba no gubaza gwahura guryo muriro kundi kurya impuriro umuriro munda cyo bingine wakira kukigamba kundi kurya bingurumbo munda yego kundi kurya iki nshasha ucashasha ngo ni ulcers kundi kurya njire cyata konko shanga ngo ahubwo kutanywa amezi kari kabubi tikine cyo kugira ngo hagire icyatangwa biriya tibyineho kuraba ibiri kuyambe ejo acid kufunguke kiri kumara ukora byo kurya ikikamba cyenda coconka kiba kitinyamane hati biri birabamo ibishemire kuba ni biconca conca ibyo kurya byo biramu bicakwata mubiri ushasha kare ucashasha umurwire ulcers bacacebera konka twashanga maka koko kari kurita ulcers no kutanywa amezi tikari kakoko ahubwo koko buri muntu we nabwine konka bwo kutanywa amezi icyo nkije kukubaho ahubwo kwico kutebikanise biri kuyamba kurengo enyombeka mbirizano gekiri kumara okubasa kuheriza ico ikirayi yiyongere kombe kombiri no kuyamba guhereza amani go gukora no butakikozire chabaki kuba kunyamizi igrase emwe bursha kandi hati uyijoshanga ngo kubiri kubani biruga umumpindura biri kuza umuriro rwa bunyoga hija harugamo ico ikiri kosya kandi uburano yosya akosya ko kutagato ko mbere ngakoro mu nda no buriro mu rugurimo atiye kandi obwe maka ishemerere kuba nereta icyo kiri kubasa kufungura eco icyakosya kunkateri kubasa kukireto tari kunywa amezi na yeri yaho yomereye kandi hati yazamugire ki yakoraho na yakireta nikiba kiye kwasira munongo wabariwe owagmanitwe aba program eje byamagara ngwe none uko twaganira cyo amazing beitu wikari kwija tuja kwantongeraho abo kuba yabanengwa amizi naninga zandaho konka nashanga ngo ogashomaho n'ikikoro munonga kandi tukabasa kugira kitwagasya ngwe na next week aho nhotirije kwantongeserereza bitu abahereza nico butunzi charity aba program eji kandi twatwina Dr. Philip BSJ akwatana n'umugasho ogwa meizi
abambatusi yo program eje nabakazire health products abyo kunywa ebimutwerana munywa mukumanya mugasho gwabyo abo kushemeza amagara gaitu yongera kubinywa kandi nondijo mugambireho twena tugire amagara agaruka itantara indwara tureba nero kwanza rukwija mukama witu abarinde.